Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya. Iya. Ya pe kode tulle maka dia ya ule mulai ya tu pas saja itu ibadah Pak Bu. Dia itu gaga tau mulai pas suku maneng. Makanja sampaja sunnah na makanja ti baca Quran na makanja ti makanja betungan na makanja ngajiangan na makanja ti puasa na makanja ti pasidakan makanja ti tinalaw padana rupa tau. Dia itu gaga pas suku siseng. Angka tau ya koi suri masumba maka sija. Tapi aku suruh mas sampaja sunnah maka kunru. Nah saya tu lagi sampaja peradosa disipan rasa-rasa. Iya. Angka tahu ko isuri mapuasa magala. Pokoknya puasa Senin Kamis saya mulbit na jama manang. Nah saya namo je mapuasa sesule tu manyamatiasa di ko mapuasa. Tapi di nang katulia terus kedo na tu lipau jai bali bolana. Padahal papuasa je. Jadi dia tu gaga tahu suku sisang. Ia na tu nabi tak nilaw ko po Allah Ta'ala alenga siagay egan na rupa-rupan na ibadah na baran na matu na jamo mak ko na di salama. Makito. Jadi itu ampai sinin na ibadah itu kamana suruh ke capan sampai ja sunat duha. Engka tu na po nabi tak istiqamah duha itu 4 rakaat. 6 rakaat ko hadis qudsi. Ya kon na rakaat na po Allah Ta'ala na jamingi maka daw babu duha tama mati itu. Pak duha iya. Jadi makom itu pasidak ka makoto angka to ipatama suruh gade ni pares sa ipatama pasidak ka ye angka to sampai ja sunnah oku salat sunnah awabid iya to ini magala mak berejama angka to jadi aja mo ta malada mano pa yan ang kana takapuici dia na tutapan nanungang betongan na aja mo ta paturan nu sisang makanja ni ko megay-gay ito makalabaran na yo na sa to salama ka makiro di pak tapi dia tu gak tahu suku sisang dia gagay kakama ta taruntu makalwe anu dia nang kan runtu masumba cocok ni dia nang kana sidakah tapi ako sikiri sampai tahajud dia nang kana alpa iya jadi pada lihat tu non ruye tahu untuk ya lemeti kecenderungan pasti dia tahu iya untuk memiliki satu ibadah khusus ya na tu nak ada angka ahli tahajud angka ahli zikir ada namanya ahlul Quran angka yang penting kata kapuci ni iya. Ya maka dia ada magala masumbang yang baca Quran itu ratakan rusuk aga jileto ni ha. Pode gaga ti sata sumbangan. Iya. Tilau doang ngatonya pada terupa tau. Iya. Tapi cidi bau pau aja lalu tak berseke. Apa ia tu tahu maseke dia sisa gase ngarana. Pak namo tau seke cacatoy. Iya. Tega. Ya nama seke teh Pak mapuncuk sunga. Napa ni malampe rampe-rampe jana tahu pura di lemak tahu Pak naloki buruk teh masyarakat buruk nai teh baca sana nasa kat di pa biasa tahu padahal buruk di buku-buku nai aja lalu tamaseke yana tu nakala nabi ta salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan abas sakit komeloki nama sipong Allah Ta'ala aja tamaseke dito tu nakala ya lepia gaga teh niya sa teh mabasa de namu mabasa mi meway ada tahu mi cawa-cawa beru ilaw dong iya siya sa to mabasa namo po totally nga gagate ko tulis sulak ni matata dito namanya mo papinadi na tawo. Paangka tawo ya pakomo je to tawo pa ya ko chicha mo pilaw gagana. Makala mo patuye tala mo ya ko ganan ya kadua makrani kasiro ko ganan ya katalo makrani obe. Ya ko pakapanilaw gagana makrani iya sih. Jadi itu mangingi mato tu tahu tapi abas sakit ia tu tahu mabas saya Pak degaga lai pojo ko pong Allah Ta'ala macawe pole suruga mapole mabela pole ranalaka lai pojo ko pada na rupa tahu ia tu tahu mabas saya napanya tu tahu mabas saya Pak dia na mega hisap dia na marajing hisap na iya tahu malapa ya tinna iya dia na marajing hisap na tu ya usahakan iyan tu naman ko tahu malomo insyaallah iya yati sange pasidaka dito nakadadui pa o makade sadaka yabi ko makade impact waran para pa to yaji namoto lobi masigi etawe pasidaka na to watakale mi cawa-cawa mi loko padata rupa tau mi cawa-cawa marenu iya na tiyasang pasidaka tabassumu ka piahi kala kasadaka na sanabita ilaw doang padata rupa tau pasidaka makanya pasangi aja lalo talu payar kumeki matinro papasan na nabita
Ilaw dongang isinin na salangarone salamakun ray ito matapa rone ito matapa makun ray ito inanya sinin na matewi. Disunahkan itu. Kotoliuna ibaca nih. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tabaca mo ya rukumeki betin ro. Ha? Aga jipe tabaca? Fatihah. Tabaca mo di? Fatihah kepa. Kulu Allahu akatallu, kulon subirabil falak, kulon subirabil nas. Kemudian ayat kursi. Ya kupurayero ya berungang ilo ko pala limay. Napaya sapungo ko atakalewe. Ya narunasa nabi taman di ayat. Supaya kung kaanuwa di makasola din natamo ko atakalewe. Dini ya micuy. Ya berungang mi. Ya napaya sapungo ko atakalewe. Pada mo ko to minlaw do tunay tutu Fatihah makadaki bibarakatil Fatihah ya romatu taisoi ya kupura ni tabaca Fatihah taisoi tama tilawi naman ca jipa burok kilalawa takaleta aja niya sepuak bawang dihisap itu masuk barakah yan na tu ampay ko do atolak bala dini pangulok kalewe limay ipak boko ya kui baca ni Allahumma dafa'annal bala ipangulok yolo ni limay Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim dafanal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar napay ba rabbana atina bali nila ko lewe magay makadelen pagulute mantasabi aja mo bawa lokwi alimu balae yato ampe ko pure kunu tawe de niya sapuang aliyo ko pala 5 ko rupiah Pak mo mega tahu tu Pak namo bala nanti mana tulok ko alena itu sebenarnya disunahkan itu. Ya kuto milaw dong, doa tolak bala, iya imario loy na isang. Mega mo pang, kamo pa dua mo talu masigi uruntu. Aka dua milaw dong yolo, doa umum, doa keselamatan. Doa agasan na, doa salamat. Pura ya romatu, baca sikirina. Iya tu cepat na suratul Baqarah. Napa si milaw dong? Tolak bala na yero. Makoko imang na mo milaw dong ya kapatat dito ni sesa na nilaw dong ali dato ka nilaw dong padahal iya tu daranot tau matewe ko tau tuwe pak dong itu naranong ko di pak dong tu makanya bija-bija na alena almarhumah upasangi taki buarangi wakka pak tamatota manyamamoto abu deto tita banyo ko rumah kadoko tasi di kampo tonri makadaga na butuh kata ko anu je tu makanja to ya ki buah waka pa ya tu su jadangi mang apa de tu gaga masigi de gaiman na napa ni tatat tu liang kaiman ko masampajang yo po ko jama madari mo tadeng yan ang kasu jadangi mang itaro ko tonro ngi mang tatat ya ko makado de gambala de gaga lapisan bawa nas mihrab na imange talian yambala itu malaba-laba ce de pondria wena panatari su jadaya sena mana sama lolongang mataru apa tatat tulinon rimange itu iya kotanya ya ro ya makorona maka ada sumur bor atau listrik pak ya tu napake teh mengaji napake teh masampaja iya tu manarai imon ripi ya tu pala imon ripi nanti sampai medar rupa ko makale ko kasumbangan dia namana sa bangun ngabani manarah ko kapaboto masumbang bangun ngi pala iya aja nu petami masigi iya jadi ko kapaboto masumbang apa tungan na isaliwan na jung petami pana tengi angka tau panri tetta ina palaba mo itari masumbangan na paboto apa nasa yan de mo tarima ito napake boto napa di pede mega dosamu pak gara-garay ko na dena batongan na gara-garay ko de mo alay di na nabotorang nang kanang palabay tapi ya ko ulama matika de meto na tarima ya ko muisa ni masala mo tarima mo pita ko lay pasitatte yang kami makade ko mo tarima pa ko rayo patami ko lala masigi bagong batay seti tenga ko na ro mo pake bagong WC ko na ro mo pake aja nung patami lalang ang kapake yaro jadi makdupa-dupa tu pendapat atau pandrita tapi ako meki matika aja tatarima sumbangan langsung barcode na taki buah atau celengang suro ni kada ko meki masumba patambado ko celengang aman ni panitia ya tu pai kita nai matu kada polike gaya kada bisa nyo ko celengang ya wala selesai ni itu
Dene mega pakutanan. Yo pokonis sangi maka da paboto je tu balega lepas ipape mau pi mate tu. Iya itu jadi waktu itu Pak. Jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu. Jadi tapi upasangi maka da kau nak usahakan ni nangka amal jari atas salah. Aja na bija-bija mane yedi tu mo pamakokoh ya. Aja na bija-bija tamala da taranong. Angka pasan na tomatay riolo maka da. Ya ko bija-bija mo ranong abuta ciwali ko. Taulengnya mo ranong abuta rapa ko. Sa pa ka batang kalinga biasa rodi. Aga mana na ko bija-bija mo ranong abuta ciwali ko. Betungan na ko bija-bija mo ranong abuta ciwali ko nasaba iya bijamu yang penting makibua ideceng ang kamo dece mo lolongang. Mas sampajang ya anakmu ang kamo mo lolongang syafaat pahala yan riasa buta ciwali. Tapi iya ko nasumbangan ito matonna malolongang ito. Tapi iya ko de nasumbangin ito matonna alena mi masumbang untuk alena tatang ka nalolongang ito matoy syafaat pahala asan na. Yan na ito nakada ito matoy dilo. Pede mega bija-bija pede mau pa nasaba magay mega transfer pahala. Iya. Yan na ito ang pede usapaka ito doktor makada dua anak cukup ayaja. Pegay mo ko bilaw mi jaji. Iya. Aga na ko dua mi aki na cidikiru cidigimpe. Aga mi taranong. Iya. Iya, betul kan na ka pegay wi. Angkan itu lalan na nasa tau pandrita makada yana de mu hake kaiwi. De tu mapunai wi jamu pa. Tergadai mopi. Yana tu ampai nangka anak-anak jaji. Angka anak-anak jaji. Nah, mode na ganna si minggu jajinna namate, akikaiwi. Itu masalah apa yang masih masyhur. Dua ngasom jajinna namate, akikaiwi. Angka lalu maka yang penting pura itu, akikaiwi. Artinya pernah hidup dalam kandungan. 50 mi atau 6 mi ulanna, natako alawang, berarti pura itu anak, akikaiwi. Alengi asam. Ia kode pana manasai dalam fikih. Ya kode na malas sama kada arwane ka makunray maka larikan ke laki-laki. Jadi kung ka janin de pa na bantu tau. De paniris sama kada arwane ka je betungan na mabantu ni tapi de sa kada arwane ka tau makunray maka kasih nama laki-laki. Itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai mato ko surimonri. Iya roh. Jadi usahakan ni talingyasam. Kemudian kalau dia pernah hidup maka akikah dia. Iya ko de pernah pura ki akikai dia angka hadir ko hake kalalo ki. Pak mega to icera lutu mi. Isa-isa icera lutu manu mi gereran. Iya. Bato moto taturiolo kasi mega de na mampu. Waktu menyingkiri. Maka dami tu cera lutu. De lalo je na gere manu lalina mi na teba. Betungan na lutu mo pi pacera na. Nah itu ko pahakeka bembe atau domba. Ay saping na palabay manta sapi wading pitu bembe angkat na kosi di saping ko makadaya besa kay saping ipake asan niya to kana ulama fikih palabay ay yabi ko manu de tahakikay niya leta na makamoto gampay ako mapabuting nang maliki saping tagere akikay na patanre mapabuti de na marigaga atau meloki mahakika khusus makibuah undangan cucuk man to iya Demi aja na tetap uluk nah. 50 di tahun umuruk na aja to na takokoge pa ikaparikaroba pa tumelo yung kokong. Iya de to. Cukup apa ya to kumaka dete aki kapa apa angka lalu maka ada 5 matapa ulo yalengi asang igirerang olokolo kemudian dihitan lai sunnah. Jadi pitung ngaso jajinna tuh dianjurkan juga dihitan. Cuma dia pengen di palaba. Padahal itu semua kasih nama, potong rambutnya, tapai gondolo itu, idega gise saudok na namo silam panasan nabita. Habiskan. Na pamutim basyaga tanana aliangi ulawa makoro tanana napu masidakang supaya anakmu dia dalau salah. Dia na pakasiri ko kutangana masyarakat. Yo pwede yan to mahakikat tapay Pak Bulawang nga nanay. Dia ni timbang. Kali nami Pak Bulawang, Pak Nene na mga kasijak maling ulawang apo na. Padahal dia naman disitukan na Pak Bulawang tu kedendapi sa pulusi di taong umuro na. Nasolangi watak kalina karena emas itu ada gelombangnya yang merusak darah. Makanya kenapa umur 11 tahun wanita disuruh itu karena di situ dia haid.
Jadi dito na solangi darana itu ampai makun raya wadi mak bulawang arone dan wadi ngapa arone bede na hai. Gitu sih kan. Iya. Itu hikmahnya. Kemudian upasanya nama kadaka takibuarangi wakapa wija-wija tak tu idi makokoi aki buah memeni sebelum mati ki. Masak mana idi meligalu makalong dara pangimpang. Masak mana dia kata wakapa. Kong kagaluto ko tu sidi heto podabanya nak tak kadang ko tu galu ku cidi kami nama bicu 5 miare aja gagak bagi ya ro. Meka wakapa kangit. Itu penting. Apa ya ko na tay renong ngai ya ko mapahang agama cocok ni pada anak na almarhume na pahamo agama manyamang mengadakan ni taksia mengadakan menyamang mo ko bija-bija makor ko dia na pahang agama peko ni tuki lagi madari dia na jampal yang palai ko tomate ikiri lo jupan na makule ya minatali po ko capu idina ikiri ngidi masemes mani makadala tu nikiri mata. Iya, denang kana kada puramuki ka tuman remak disi moki ka denang ka. Manasa tuki palai ko tomate. Lakai ta makoto maka dana poji ka de gaga itu masak dia nak baine ko mate. Palampura memang ni. Tatanay ni gare. Pwede ta mantap rewa ki matu patuda-tulang tatanay ni maka dapat kira-kira mak baine ki ko mate ka. Palinga maka dami tarumiri ta. Iya binti jawaban. Iya. Iya. Iya ko idi na ite gare. Ganna agage pasipulu kadang ang kagaga ye chinayanre denial na saba ang kagage pasipulu nga dui. Mate ki matu sa puripala capanan. Yan natanya ali tak pasadia nga memang iboko nga lita man rasaki. Itu penting Pak. Maka ga tau pa na seke ka tigaro na. Machina man re doria law makutana doria makarte 200 sabu na sawoy soli pa kapadal si di juta di na perikantong. Iya. Makanya itu teolog saya dipesan itu. Salah satu ulama itu mempesan kepada saya. Ya tiasangnya tahu malampuna, ya itu tahu pasti lampu ya agak na Cina. Maka aku macina lah ada komandre dorian ada mulai menli dorian lo manong mali popo is rasa dorian apa minum. Betul na. Aja mau seke kang tiga romo. Na rekomelo komadece. Iya, itu pesan. Saya dipesankan itu. Tanay itu nak ya selempu maka na kong kadi na tak den na dompet na tak den na mulo mitte napa kalau bawang ilo bola na tanya lampu itu sakbin na mi lampu iya tu. Iya tiya sang lampu na le kota pelo maka nang ka pelo ta pelo kota we aja mo pelo ya tu pelo ko demo koto ya ko tuda ko aja mo pelo o ko puyase o to ya nanti asal lampu. Ulama dulu kan begitu. Angka di pangalibin si tale pokoknya dia beto na wadi opi di eling pangalibin si na lengi gola. Pegawai yang iwan jalan di alih sana. Itu isengnya apa ternyata kak pegawai. Perjalanan dinas awe lengi sembako. Iya. Dengar iya namanya nah. Makanya ubasangi laki buaki wakap. Aja nata veteran nuangang. Iya nang kamu cek dek aku tu wakapat. Teh aja tu lawangnya bu aja tu pasipulu pasilapo. Ipake macane. De disaka ki mantra satu kitu. Mati ki matu bene monrimi malai. Iya. Mesti yang kata wakap kang. Saha kang inang ka aya ko de pegaga wasiat memang takibua. Ya ko pole mate-mate kung katulaw ako cede na se ko garang ya sumanga ako masigi. Akibo aki wasiat. Iya. Aja tamate bawa man rasa kitu. Aga ko kilala kuburo, aga me tatajam. Wija-wija de gapil lawdongang. Iya. Muidi arone makoto. Ata sila da makalicho makare so mapasipul ale makunreye. De gaga ya sumbanga man rasa kitu. Iya. Namo tu ko idi mate pak mak bay malakay mato bay neta. Terimo tu talungas so patangas so. Yan aliwan ni dena na tari. Yan na nonton na pelekarto to limichawa ni. Matito na michawa ni. Yan na gana na siula mato ko tumakibuan ni status. 1 bulan bapak niya telah meninggalkan apa makagambar tari-tari. Nang kanaduda makada sabar say makadadi makasih. Den
Pajaiwi. Iya. Penting ko sampaikan ya, Pak. Apa itu matangangnya pasti kinroki melolo. Nai tangay itu alalangange na pura itapa mema tu na to jaji. Pura na sumpu po ngalatala pura na sapa itu. Engkau lahir sekian tahun kau meninggal. Ya jaja na yero tabila maka dan ni pulau nomor ko anna ni pulau na kurang. Pede loki itu pede macayo ke calori na kiburu ya kon na pulau na 50 ni tawo moro te 10 man itu tahu. Angat taki tapi nabita na pau likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain o koki mangata antara 60 70 o itu mega mulai. Dia nang pulau nang ngata-ngata memang ni. Pai di tau matoy tata cidi minta tajang dia dah mungkin mati maloloy. Ya upui di maloloy dua mo ko dia to mati malolo to mati matoy. Dua mo pai taja di matoy dia dah mungkin mati maloloy pasti mati matoki. Napa ni apa? Deto na megalada tu pasangangi nomor si di tajagay sampaja tamo malada tajagay. Sampaja paralu. Apa iya pamulang magi da sampaja paralu na sama mapamulay taw madang. Ya ko makanja mo iparingaran na lala sampaja tu dena masesa amadangan na. Iya. Iya na makanja mo. Iya tumpe makada yang pati sampaja ngita jamay aja nalasa makatolo galungi tolo marepaki magay de. Salah-salangi je tu kapang, masa talupay mak bagi dale gara-gara lasap padale. Ya kalau loki galungnya loki pasai loki kantor kata sapa kan dale tu. Ya kalau loki masampaja ni galawi. Pangotoro dale, loki jolo ko pangotoro dale, na palo sapa dale ko meki malomo. Aja talo sapa dale deta siruntu pangotoro dale. Pada ko to melo si mala bantuan ko pa desa na din talipungi pa desa masa ja siruntu. Kamakiro, asam paja ni jolo enak pa joka. Insyaallah. Nan na pura yukur itu dale pak. Na de pada to jaji na patan tu pong Allah taala kato pa malaikat surok bagi. Na de na mungkin salah bagi malaikat. Ya to mi atu ko cale nama dari salah bagi. Iya ko malaikat de na mungkin salah bagi. Na de pada to jaji na pura patan tu pong Allah taala. Angka malaikat surok bagi. Ni sakadakin roki monro. Lalan na min lokori di madu padupang. Angka to yale dale na sabak makareso, angka to yale dale na sabak na pakanjaki sampajan, angka to yale dale na sabak na pakanjaki pangkaukan na lopadan na rupa tau, angka to yale dale na sabak malasa. Kami tu dale malasa pak, malasa pinapang kabali bola na bawangi basukui. Iya, angka. Ita di kereta ko ke rumah sakit. May rumah sakit nang kamana te kota ang kamana basukui tama. Jadi makan itu pandrita angka tu tahu pak dale nami melo na ala yang pe malasa. Yana tu nakade kongka andre na bawa ko te ko malasa ko coba lalu na moce demi. Nia ka ngimali pak bura. Cocok ya tu dia na salah. Aja mo takkan aja nang malasa ko dale ko melo ada. Dina ko nanya na tula saya lelewali. Maka dia nabita sesosiwan ni mi umak ku masemang si tau dosa na ilagga. Nah, itu. Yan na to ang Imam Al-Ghazali teriko de na malasa lalo na siulang masela ko ya lupa ko pong Allah Taala. Yo pwede ko to ulang-ulan na malasa to maselan na. Mandari lalo ni sa po magabawan niya ito liwa pat di utoy de panapajo utoy pat di siudo makote. Tapi itu ang katulasa Pak Bu itu menjaga iman termasuk sakit kepala. Engkau baca ko hadis sa makada angka tu tahu kung napuli ke tu pat diulu tapamatak bawah sama na may repa ulu na pacinampak minapatadek itu tanda orang itu masih dijaga imannya oleh Allah. Tapi dia tahu pasti nalami itu dalam 1 bulan itu. Biasa tapa madari itu tapa mampat di bawah sama na may repa ulu tapi cinampak ni itu tanda iman masih dijaga. Yo pokok mampat di ulu mi gargarenran. Lagi pada itu kapak gagal ko pinra magala macicil di. Itu gagal. Itu je tu panrase itu panrase lah kita tu. Iya. Makredi materu. Iya, hati-hati ki. Iya narona na sangero anak na almarhum yang mewakili keluarga dari almarhumah, maka dan kekaman na kasi pinran na aja na indra bawa na mau papinran.
Aja na indra bawa Pak Bu. Namo papinrang. Dua tuh halangi tetap surga. Inrang si bapak pinrang. Ya ko inrang maka maje ko papinrang nataja ni wajah. Makanya itu kong kagagatan indra te atau kang ati epong ya ko na wajah utarima ya ko de na wajah puro halalakan. Yan na to nakala to mapay riulo ko mapinrangi paparimang yan ito na papinra ko na wajah. Iya ko na painala makadang ka to paparima ko koro. Betungan na ya ko na wajah itarima ya ko de na wajah puro ni halalakan. Kira-kira tuh lemotang. Indra kita dita 10 juta tatokan niati. Maka lagi ko na wajah ipo mo tarima yan ko de nule wajah puro ni halalakan. Aja mo taladai. Aja mo tapudain ka de kum wajah itu wale ko de wajah halalakan do de na wajah itu. Dena magay Abu Bakar itu mengatakan aja lalo gaga pos sangkutat kulo ko tawe si basangkutan na telo Korea umati. Makanya disebutkan wa antasaddaqu khairul lakum, jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Parai ko indra tagdo ratu misa bubu. Aja mo tapodang ito minrange, maka tapinrangan kada ye tabe kay. Pinrangan ni tapi tatokan niya ti epo. Iya ko na wajah iya romatu indran na ro utarimay tapi iya ko denu le wajah epo muhalalakan. Supaya mati ki matu dega sangkutata. Apa tomelo na tama surugan na kanamo pamalaka jolo-jolo engkau padi mo korohe. Tajangi peko ni. Para ko tomelo menre pasawa na kada kindi tike kada ko kiyano. Ang kadidi lala ko bandara niya pa na chocho-tojo ka pa. Ang lagi makatani tike makko mati itu ko ang kapapinrat ta. Ya aja tak kada pa ang katuto tau pa salah-salah nasat de. Oh, kopya sorimon ito mapasilolongan tahu bodoh. Maka naga tahu kunrutogan lah itu mapasilolongan to nga kumatu. Iko na tahu liwa sesab na sama magay. Yan na to ang pinabita de na sampayangan itaw ang kay inranna na rekodega gasya tanggung. Deto na melo kilamay. Apa maka de tangabunak kulino he tari matajam. Magay, nasa bayo ko kusurimon rin kamanang isini na tao linon. Mapamuli to jaji pamula nila to tao mati pacapuran eh. Ipasipulong ko pada masar. Iya ko tao chidi sapa. Maga kira-kira. Tao pinrangin na ba. Ipasilapo ko to galungin lang ngay. Napalay sapa atau isapa ko pasay din na to. Majan chika kin rimonro. Si pulosoy macan na dali ko taruntu eh. Makuan ito ampay kong kaagagan na tayo pura ipake. Taparewa imasidya. Mapabuting yung balibolatan ng kabakoro na yatari na subali. Panne na tayo yatari sate. Tilaw boleh. Ang kaasan na. Indo upa. O so, doon na Indo upa. Tuli na tarumoy. Padalan na balibolan eh. Siru makoto. Biasa tong kasan na tawe. Deni parewa. Itu semua yang menghalang. Bayangkan ipabu. Ang kataw pura manre daging unta. Itu dalam riwayat. Manre daging utan na tasili isin na tasili dagingnya ko isin na darat na tayo no la rewa la bolana mapasilasu natulita yero makalila na sa di na sa batulen kero dagingnya lepang isapi di palapaka romana tayo nato do irisin na 500 itu tertunda tama suruga hanya mencari kehalalan untuk pemilih palapa kurma ini. Maga pa idi ladan na tayo la bawang. Capak luka nanti supak bawang. Memak burasa daun luka nanti nala bawang. Lai pasai na coba mana lasin nanti cagurin na coba mana. Tegak. Dito ka topeng ramah koro. Dena wedding iya laya tu balu-balu si pulungnya Pak Bu. Kau suruh ki coba dia nama dialah tuh. Nggak boleh tuh. Dalam fikih itu misalnya maka ada si gompo lasena tahu maka dapat di coba maka dapat di dia nama dialah. Ipapala milimen apa suruh jepurangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan. Dia napa ada kau napa salah maka ada khusus si coba ya na balu wedding. Pada tu pak belu roti marose. Kau tu lepang okorong kami matau khusus sokoron untuk yanre. Itu boleh kita mengambil sendiri. Kapas si di gompo na yamanang, dia lang alewe. Mesti papala milima, alena pa jepuran. Itu aturannya.